bulan hanadu bintang ke padam langit ka hitam reda ka duka ujian ka jito gelan terkilat tanda kiamat letata teka bulan hanadu bintang ka padam langit ka hitam reda ka teka ujian ka jito gelan terkilat tanda kiamat letata teka berutagunang tsunami teka banjir iraya gempa lemdonya le kejadian hai angin badai rumah dung dime umat sengsara lam nengrotan le berkat umat dung kawe jaye anu zina rata tempat main judi pitan reda balai agama putih mang model pitan mejaheh kafe nurjana balai agama putih mang model pitan mejaheh kafe nurjana bulan hanadu bintang ka padam langit ka hitam reda ka teka ujian ka jito gelan terkilat tanda kiamat letata teka berutagunang tsunami teka banjir iraya gempa lemdonya le kejadian hai angin badai rumah dung dime umat sengsara lam nengrotan le berkat umat dung kabe jahe anak zina rata tempat main judi pitan reda balai agama putih mang model pitan mejaheh kafe nurjana balai agama putih mang model pitan mejaheh kafe nurjana bulan hanadu bintang ka padam langit ka hitam reda ka duka ujian ka jito gelan terkilat tanda kiamat letata teka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda kami ucapkan, yang mana Adinda Raja Unar bersama Sultan Al-Ayubi adalah anak murid Dayah Tahsinul Fata Gampung Belang Dalam Mameh, yang insyaallah malamnya pun